At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rikiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Ako na mo, tanay pagkamuto. Tapno agbayag kamat dito'y bugyasan Nang runakat ni Disyembren. Dito'y ka kumamad ng Paskwan niya. Anya? Muna yung daytan. Una, tapno dakaduami kan kulas nga grambakin ton Paskwa. Ay, muna yung daytan. Apay, san kayo makapagrambak na wala? Ay, kuaman nga sa bali lang matanod da ka. Nya kadungay style mo? Pay subay. Laman. Ngam san tayo may bagakan, san ko may kare. Nga dak dito'y. Ano dad tuma? Ura-urada nga daw mawag kanyak. San mo ka di mapagkidkidan no bilang? Narigat, kamutaw. Siyempre, trabaho. Kunak tumod, saan na masapol ngagtrabaho? Apay, ayasan kay magamtikas ta. Kanya nga rod. Amukmanen ti turungan ti bagamkat. Aging kay ti awan pamilyak kan kabalag ag katulong ag tulad ta. Kay asawa kang aminin Alam ko na. Uri kayat ko kumangaw, mamumot kayo nayat ko niya ngay. Sinugmat kakasar ko, alaman. Paling kitsak na ko man. Iwakas na ko na. Aging katawan pamilyak ag katulong ag lata. Kumanda yung magibagang masimbalod mo tidilak. Sungkil pa rin. Sa anak mo ito na makasao. Makasta. Ay, salbag ni ayat ako na. Bay, aman na rin makadadalit salunan. Ay. Talaga mo ta? Oh, abay manan. Sa bali man tarungit mo. Ha? Ang sangpit mo pa lang, sa bali man ang tibagbagam. Awan. Iba na ang inspirado. Inspirado nga? Opo. Takundisid daw kanupay mat. Talaga si ka. Dahil talamang sutil, tipagalistuam. Sana pa nang sutil da ito oy. Pudpud no. Ipilit na. Aklunam ka din. Inspirado ka, tada pala ni Pipita dito'y bugyasan. Kunak manunan niya dahil. Kunak mat, akan tiyawan nak maningkod. Kaslakastan Ha? Ups. Nakusilap mo. Makasugat manan. Dahil talamang sutil nga minta mo kat sika kulas mong. Saan ka kumaamasuron? Wano agluksaw ka mo to. Kas may sa agayam. Pampanunutan ka matkat. Anya? Madanaganakin kagayam. Pagdanagam ko ma. Ay, naimbag kanyak tawan pa'y 30 atawon ko. Angam sika. Ay sos, nalabsamon ti kalendaryo ako nada. Saan kitain? Ti pagdanagak. Ang mga numadanon, wano, malabsam ti numero to wedding. Adi ka pala nakapagpudno kan Pipita. Anya? Adulamin na sa makunak manen. Pudno madagiti bagbagak. Sayang ti aldawan no panawon nga aglabas kamuto. No? Ang mga nusan kan ang makaputot wano makaasawa pa ay. Kulas? Wano, di mo mauawer ti anak mo. Nagadulakit din. Wano saan? Ang mga ibagadan tupay kit din nga apom day anak mo. Anya? Ano ti sumuhat? Minsan ba't Pipita? Aday tantirinam kamuto. Ada bit-bit na basket. Mabit lang kulas. Saptek ni Pipita. Ay. Nagpartak mo't no kasta na banag. Ngam no mangipod no itayat na. Saan? Tokmam at imanggan. Sige, merinda kayo. Nagimbag kakit din, Pipita. Awanan makunak. Ano sa inyo lining talaka mo, tikan kape abarako da ita. Ayos da ito, Pipita. Adang namin imported abroad coffee, ngayon tinaod nga mo, iso da ita. Isu, matla nagbanglaw. Wala. Apayan ka mo ta. At ka din madi marikrik na? Kasano nga tayo? Uy, kamu to. Anyat kukwal maun. Ano? Pasensya kayo. Apaw. Dakas manan tilubong. At daka may manan dito'y akunak. Apay, ano ti kahit mo sa Ngalakit din, nagmirinda tayo. Mabisinin ni Kulas, iso aday ta.
Manangad-tangad malit. Panyamanan tinapasamak, Mercy. Iti, Liin na nga katulong Apay nagpakadakin kan. Masakit ka nun ni nanang na, kat masapol nga agawit tawan mga iwan. Kasta ka di. Aka tumawag ka nga rod, ijay marapait agency. Mga ala ka iti katulong ta. Wen, umawag at to. Kasano da ito Awan pa isang wala na naima sa taraon. Agpanuray latan tatao iti fast food kan daduma pa ta. Just kemat ngamin dagiti duwa nga anak mo. Tapos adida ambo dagluto. Narawam da ngamin nga adda katulong. Naimbag ko man no awan ado apaka kumikuma kiji pagatala. Iso nga rod ang mga ala ka iti katulong ta. Makumiko magmat iti negosyo. Negosyo wino kalukwan. Anya akalukuan nga ibagbagam, Mercy. Agalwad ka pablito. At dalang matiliwak ang madingaramid mo at sagana ka. Anya akalukuan mat nga ibagbagam. Nasingpet to yasawam. Iti kaano man, polos, adyak mapanunot ti kumanigit. Allah, mapangkaglinungan, pipita, nagbaran ti darang kinit. Da kapela dito Da kaming tagdalos, kadagiti nagbabaatan, ti pulyo. Okay lang ka mo tao. Unay adanag mo na ya. Maksat ka na. Unay kita naksitan. Sigod mo tanang isit. Unmat, pipita. Di mo lapat ganmat tanti, panangiyali ka, kanikamutokan ka. Oh, magidam. Pudnumot nga men. Apan kaglinungan. Da kami ti makamukan kamuto dito. Nagadungan mo yaw. Awan na nyaman na kanyak bataon. Laki din, kaglinungan. Ay, alaman-laman. Dagulit kayaw. Agawid ak marudan. Nakataglutaon. Ijayton ba lang ti pagaldawan niyaw. May mayat manin Sige, pipita. Kapag palpalpaan tayo, agkakanta tayo. Sige. Marang santong agrod ka nagkinat sa runon di bayakamak. Anya? Ay, yun lang. Nagado nga kulas. May santumad lang, di kang kantaan. Hoy, kamu to. Oh. Nay, nalabas ka mo. Apay, amang ikigtot ka. Ay na. Piman. Arem mata, bain baga, at talaga. Mangrugi ka manan. Oh, numat. Agpatingga ka lang iti arem mata, bain baga. Tokmam ka na pagklan, wano, namintakil. Asana nagbidot ni Manong Bilmer. Apuraw to, jay uwak na makasawa ka. Nagado nga mo. Oh, sana ya. Saan mo ang maisina dagiti matam kin ni Pipita, itay adda dito'y garden. Ngam, di mo mat may balikas day tariknam. Ay, apo aya. Sumkil nga ron ti dilag no panggapag ngay balikas ti ayat ko. Ha? Oh, Adula, amin dahita. Adaya sumikil adila mat. Diyas kay. Kan, saan mo man nasangka ko na ti kasta? Kunak nga rodan, saan ako nang agaram ka ni Pipita. Ibilang kulangan kas na singadagayim ko tong palbiag. Oh, kunam la dayta. Gaputatok mam ka, kat saan mo amay baga tiriknam. Na, Ngam iti unag mo, Oh. ay ayatem ni Pipita. sumartang ka la. Ay, awan mo, kamo to. Agpatingga kalatan dita. Aklunam kit din. Tukmam ka talaga. Ala, napudoton manong kamuto, manong kulas. Sobramat ti gagat yun. Ay, papa na Marlene. Ijay garden da Uncle Bentong manong. Balunak man ida. Ay, nagkagad ka. Kan, saan mo abagay ti umay dito'y garden, ading ko. Ala, apay kanumot asaan manong kulas. Madadal ti pintas mo Kan, nagturpos ka, maestra. Ala, napintas nga. Lukon nakmanan. Labsan kayo manlaangan dito. Amangan mo mamati akpa iti ibagbagayo. Nay. Oo, na yan nakin-kinina ka mo to. Ha? Awan pa ilang kumati asawa, inaram kaon. Anya? Uy, kamu to. Na. Apaw. Talaga mo ta. Di nanay si ina dagiti mata na kin Arlene. Ay kwa. Agoray ka man. Anya man ta.
Tangay, Ah. saan mo maipod no? Wano maiturad ti agaram ken pipita. Anya nga tano ni Maestra Arlene ti Armam. Anya? No kayat mo, mapantan to pasyaran. Haranaan ta. Ha? Uray ta kagayamak ni Uncle na abintong. Ken sukik iti organic fertilizer. Oh, No, anya la, dita ti mapampanunot mo manin ako naksika kulas po. nay. Awan mo't dakas na iti panggap ta. Kunam, saan mo nga ituloy iti mga aram kin pipita. Di agaram ka iti sa bale, tapno makaasawa ka matan. Linipat ko, day ta balikas nga asawa kulas. Buong lang ti ulo day ta. Oho! Ti kunam kit de, mabutang kang agaram. Tasika ti presidente dagiti tukmam. Anya? Upat lang ti Serbiam, pipita. Lagi ti agasawa. Maestra ti agbalin nga amom, kan dua nga anak da. Wan, ma'am. Awan parikot kita. Basta, ayat na lakit di mo, tirate ko ah. Kaya't da siguro ha. Malaksid iti sweldom, masapol nga iti dati amin na benepisyom. Kahit tatinas ka, ma'am. O sige nga Rod, intun Sabado ha. Ada ka dito yan, before lunch. Wan, ma'am. Aligla daw. Okay, day talaang pipita. Bye! Kumanaw ka manin iti bugyasan. Wen! Mapanak iti opisina ti Marapait Agency no Sabadaw. Sabat kami dya iti tawag ka sa pulan iti katulong. Awan man nga rodan at damanan maulila. Mauli lang. Kulas! Iti kahit ko asawan, may kawan tumanan ni kamuto no awan ka. Ay, may kawa ka, kamutaw. Kahit ko asawan, may kawa kamin tumanan no awan ka, pipita. Ay, katanya nga rin ngay. Kasi ti sigod, da kayo pa lang ti makamu iti balay ko. Bantayan niyo. Katwan! Awan rin ba nga pagdanagam iti dayta? Talaga akas na teramidon mi, kinukulas. Katibilang mo kumaa, si kakamutaw, akas na balay mo ti balay ko, why? Wen, pipita. Talaga matakas na tiyar aramidan ni kamuto. Kasla balay na, ti panangasikaso na. Oh, saan ka day kamuto? Wen, kunamon, tayo sutpud no. Nasaya at karon no addan umaya katulong tayo. Tane, makauman ti pasig nga delivery akan kanan tayo. Ay, pasensya ah. Saan ko nga rin masangot agluto? Iso lang nga ison ti papauneg. Ay, saan kan nga reklamo, Pablito? Tinapagkatadan ka na kan mangan kapay. Sana kas kadagiti na biktima iti nagsasaro no abagyo. Ana awan lang arudan ti pagtangan da. Awan pa yun kananda. Nagadumanan nga imbagam. Ipapaawat ko lang ti kasasaad tayo. Agyaman tayo lang, anta saan tayo anadidigira. Alah, walan. Tanagamat asaan tayo ang madidigra tanagdakkel ti balay. Saan mo ama ko na ti kasta? Tanudumteng ti kalamidad kat madalapos na ka. Awan mabalin mo. Naglaing ka talaga kulas. Super kantyaw. Pagimbagam day jay kamuto. Uray kas kasanaw. Adda paripirip nga gusto ka kan pipita. Among kulas. Ado ti rason. No apay maawan turid ko ngagpudno king kuana. Aber. Anya da kita? O muna. Nagkaubingan kami kinipipita. Ngapay. May kadwa. Nakasingsing pa. Nakaimbag nga ora iti si bibagpay ni apong na nga udyong. Ngapay. Saan ko akayat nga umaday tirik na nakanyak, no? Ipudnok tirik na king kuana. Dapay. Ken amangan no mabastedak. Awanan. Ken sumkil ti dilak no gandatek idi tagpudno. Iso bayag asan ko analakip data. Nalipatak may kid din ah. Awanan panggap ko ang mga aram gani pipita ko nakangaroon period. Aya. Ngapay. Kang runaan ti amin. Nangato tinaragpat na nga adal. Idento ta siya ket aggargar din only. Anya? Ay sus. Anya ko man aggargar din kalaang. Nakabahabain mo't ah. Awan day ta itinagan ni ayat kamuto. Oh? Awan na nga to. Awan na baba. No ayat ti pagsasaritaan. Mabainak nga road. Tok, kakit dia talaga Na? Iso, tinalawag. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. At kayo pa lang dito garden nyo?
Apo unay agagatan, dagiti do ang mamanong ko. Ay, Maestra Arlene. Sus, di nakman awagan iti kasta manong kulas. Ta sa anak pa'y anaan-anay a maestra. Ha? Kit no nagturpos ka niti kina maestra. Uwan, jak pa'y amo no, naipasak ti board exam para kina maestra. Uray maibilang na maestra ka. Barang ano may pasak. Iso abayat nga urayat ti let exam result. Tulungak pa'y laang daang kalbentong iti garden. Amoy matan nga isudatin ang paadal kanya. Ta ulila ak nga ruda na demang. Yan anag sa ti makasukdal di tapusom. Niya, sus. Unay ta makasukdalan. Uno, jay nakasukdal kunak kuma. Ala, ni Manong Kulas. Ha? Asino kumamat? Awan tupay agar-aram kanya. At dakit din makasukdal. Pudnumat. Nagasat laon ay tin kaayatan, Arlene. Malaksid na pintas ka. Nagagat kundi adal ka pa'y. Una yan. Mamati ang tulangatan ka dagiti buladas mo, Manong Kulas. Uy, san abuladas? Pudno ti ibagbagak. Ipilit na. Di mo la matultulat ni Manong Kamuto. Nakaululima. Bay aman ni Kamuto. Ngamin katok mamatday ta. Kulas? Unay tatok mamatan. Wala ka. Disnugan na ka ni Manong Kamuto. Nya? Mapanak man langan. Tadikat siyaklat makikita yung arab-rabakan. Ay, pudno ti ibagbagak, Arlene. Nagpintas ka. Oh. Ha? Ha. Ay, ne. Apay ngagsifat ka? Kasano? No asino lati pangibagbaga atuk memak. San ka masurun Kamuto? Ta ibagbagak lang ti pudno. Oh, armum man kit ding agpaiso ni Arlene. Itagaya man ti papan mo iti barong nga among pipita. Wan! Agsabat kami tagbaling nga mo. Ay katiswa. Sapay na kumaa. Ang kinawatan kami iti sweldo daw. No talaga akayat na ti maddaan iti katulong ay kat nasken nga iti daa ti husto aswildom. Wan matkit kaya? Damot kintag dita? Wan. Siyempre, iti dapay ati para iti agency. Wan mo da. Sige ka mo to. Baka mo kayo pa lang dito, iwan. Ay, mabit niya. Kay sekretary ti opisina ti Marapay ti agency dito. Hello, madam! Kung sakaling ikaw ay lalayo, Na. dalhin mo na rin pati ang Hey! puso ko. Sumarting ka mang kulas. Pagkat Dito ito'y lamang sut-sutil kanyak kaya magunakay. nilatibo. Oh. Nay, abay, may paritan ayat agkanta. Na. Amok pang sutil mo man ang kanya. Itay pa'y anak kapanaw ni Pipita. Ngam di ka pa'y nagkirin di ta nagtugawam. Kunak man o mapantag sarado kadagiti natengta. Umunakan. Masan ka makatutor. Nya? Alalak pa ita ibwelok mo da. Anyat pangir siya makasta. Ay awan. Sige, umunak nga rodon ijay garden. Awan to man obratal daw manan. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Just kikit ti. Kanain naklasot tilin wino kanchawan ni kulas. Hingga pwede jak pan nakaipod no itiriknak ni Pipita. Konti kanta pa iti luko. Tudon to lang ra. Pada tila unay kandi budoy ni ama pure. Ni ama punpunyapo ni Elpino. Ay apo aya. San lang ba sumikil ti dilak. Nukan datik tiagpod no tiga puna. Ang runanti. Ay, am kaklaunay, am mapaya. Sa anak to pala kagora. Nalpas ti pulay. Anak man lagi gardin. Ipas na ko kit din tag gardin. Lipatik pa lang dita. Ayat-ayat dita. Makadadaal iti sa mga. Awan dagiti duwa nga anak mi. Ken ada kano napataganapanan nila kay ko, Pipita. Wan ma'am.
Naipatuldok mo tan tagbalin a kwarto. At the maid's quarter dito baba. Wen, ma'am? Naibagak mo tan dagiti trabaho. Siguro saan ka matamarikatan. Adamat washing machine. Adamat di kuryente a floor polisher kan adamat vacuum cleaner. Wen, ma'am? Nalain ka matlaang ngagluto? Ay, dapat ba si Tamog, ma'am? Sige. Aginanaka. Tainton madamdama. A grocery kan makitendata. Wen, ma'am? Orayan talaang tilalaki nga anak ko amang maneho iti service ko. Nasakit pa ilang ti sakak. Medyo nailigo si di kalma ni Jay pagadalan. Siya kung atyag maneho, ma'am. Anya? Among tag maneho? Wen, ma'am? Di ka madanagan. At the driver's license ko. Oh? Ay, saan kamin sakit di anak dito at anangala iti katulong mi Jay Marapait Agency. Katsikati na itumpong kada kami. Di ka danag, ma'am. Nabayaran na katulong ak. Nanggapuak pa yan na ijay Iraq. Nairana pa ya gubat ni dadaki dyan. Kasta ka di? Wen, ma'am? Naggapuak mo ta ni ijay Singapore, ijay Hong Kong, ijay Malaysia, ijay Dubai. Kan, anda pa ita dumapagilyan anak na panak. Ado nga rudan, tinadandanon mo. Wen, ma'am? Malaksid iti pagilyan tayaw. Ado pa ya klase ti trabaho tinastrik ko. Kasta ka di? Wen, saan mo ta pa nagpangas? Ado matan ti sana nasaya at kapadasak. Kas kumadagiti kababalin dagiti amo. Adot naglasatak pa da. Kamuto? Nya, dito'y takadilatan. Dito'y sirok ti alnos anak nga. Di mapangkag trabaho. Apay ngami na masikuran ka kanya kaya. Nyaman ngaminan ay ti pampanunutam. Awan? Amok Ni manan pipita tilinaon ta utak mo. Nya ko ma. Ay, adda lumakay ka no isulat panunutam. Ngala, intan, rabiin, da papananta. Sa dinaw, no iti pag-iinuman si kalatan. Nagko na nga ijay ti papananta. Sa dino nga rod. Hello, Manong Kulas. Manong Kamuts. Na, Damdamagam no papananta. wan. Iti balay day ta sumunga. Una yan nakakatsyo at talaga. Tunggal lumapasak dito garden nyo. Adda kayo latado Kasta talaga tibiyag tinano mo agardinero, Arlene. Ugali ti sana nakadal. Saan mo nga ibagbagaan nano mo, Manong? Tadagiti manalon, wino gardinero. At isuda dagiti maibilang mabigbig a banwar. Hidden hero ako nada. Banwar? Asan no kumamot nga agbali na banwar tinano mo aman nalon wino gardinero mo darling. Ading Madam Gayam. Ala, no awan man nalon, wino gardinero. Anya kumati ka nang dagiti umili. Nya? Saan ka di? Sus, saan nyo alaang-laangan ti panaggarden wino panagtalon? Ta isudat makuna aduri wino backbone ti may sa pagilian. Oh, di wow. Matkit di Ta uray baknang mo amin a kinabaknang. Uray si kanti kangatuan a tao. No awan mat manalon, adda nga rod taraon mo. Ay, unmat kit di Iso asya, saan ko nga ibain a may saak a manalon? Wino, gardinero dagiti naganak kanya. Very proud ak pay kit di Nagatangtan sa amin na nakasapulan iti balay itilas o ti talungal daw pipita. Da kayo man, ma'am. Tintulangan ilutom asidaan tayo ti umay mugatangan nga inaldaw. Nawan parikot di tahan, ma'am. Tunggalag sa apa, itulnog na kailangan jay pagadala. Kalpasan na, dumagas kamatan ang makitsenda. Wen, ma'am. Kalpasan na, sukunan na iti malam. Wen, ma'am. Awan parikot di ta. Kayang-kaya na ita. At nagaya man katulong tayo, Mercy. Wen, iso ni pipita. Pagka po kayo pa'y gaya man na grocery. Una, Kunak man no nasakit ti kunam ti sa akam anay ligos. Kasano ka nga rod na nakadrive? sana siya tinagmaneho. Asino nga rod kaya't awan pa'y mati John John. Ni pipita. Anya? Amuna ti agmaneho. Nalalaing sapay ngam siya. Tapulos adin ag nervyos. Sa adakas kanyak, anong kas tauna yun na traffic? Ay, ag nervyos ako. Ne.
Nagsaya atin no all around ti katulong tayo. Uwan, kan amom ka day, Pablo. Anya na ita. May sagaya, mamaestra. Anya. Hindi ka piyo, sir, madam. Ay, agyawan kami, Pepita. Ay, sige, madam, sir. No, adapin na sa balyaw. Ay, bandak lang. Aglot-lutak nga minute pang dinar. Naragsa ka tao ni Pepita. Uwan, Pablo, kasla na bayagan na katulong tayo. Makita ka na saya at kadwa iti balay, kan matalag. Nagagat. Ay, maminsan mula ang ibagat ti aramidan na, amunan. Kas makita ba't? Uwan nga, Rod. Minsan ko kayat nga abuswen nyo ti kinasingpet kan kinagagat na. Kasaritam dagiti anak mo. Manano, anya na ti papaaramid dan kan Pepita. Nakasaritak idaan. Kat natural, agtungpal da. Anya laangan ti serbi na nga anak ida ti may sa maestra. Kamu to, gawid tan. Tumanday ta na panagdalus ta. Katawin na. Ay, nisimpamot langan tayo, hos. Wen, awanan parikot. Ultimo jahi agtay-tayak apagpadanom. Arigladon. Oo, natagtay tayo. Nay, isumat. Ngala, agahawid takit din. Ay, marik nakmat ibanog ko. Dayjay, nabilin ko nagiti anak mo. Ay na, mercy bakit. Kasla di mo am mo dagiti anak mo. Sipod ubing ta, adang katulong tayo. Katpulos, adi na nagtrabaho dito yung balay. Wala. Agpapada kayo nga aga-ama. Paiduol yo amin ang masapul yo aginggat medyas kan sapatos yo. Iso talaga. Naimbag ko man awan trabaho. Imbagak matkan kan, sumardeng kan amang isoro. Iti pala ang asaan mo akayat. Talaga saan ko akayat? Anyat serbiti inadal ko no saan ko nga usara. Kan may sa makuna ang nasaliwanwan tayo mat. Narang ay tinegosyo tayo. Ama munak. Sana katay babae wenno asawa nakatanggayal at antidakulap na iti asawa na. Nga agururay laeng iti mayawat kan kuana. Awan dakas na tadakkel mo ti mabirbirukak iti negosyo. Saan ko nga rod nga ugali ti kasta? Agamala, si ka nga rod ti makaamo iti sweldo ni Pipita. Tasyak mat ti makaamo kadagiti kasapulan iti balay. Well, anyihiyan. Tay talakit din. Agraman dagiti benepisyo na according to kasambahay law. Well, manumot na nagitan. Basta saya atin na ti trabaho na. Malas matan. Alangan mo, mapangkag katudduan na nakaibaklay iti gitaran niya. Ay, kasano ang mapantaharanaan munot tapatan ni Arlen no agtudo matan. Nagadupay lang aldaw. Amok ngem. Sambutom nga ro, takabarbaraan na. Kabarbaraan nga. Sangkit din. Amok nga agur-uray dayjay. Ha? Yun. Amok ton na maminsan. Dabagag ti cellphone number na. Anya? Iti kasta, matiksam kamo tao. Naa. Apay asak ti pasubong. Sino nga rod? Jack? At nung si Kater aram ko. Anya? Hanggang sigaman, no kayat mau? Te? Yaram ka diritsaw. Anya ti bagbagam? Iti ababa asarita. Siyak ti mangibagaken Arlen nga agkursunada kaken kuana. To the moon and let me play along the stars. Alpas ko man di trabaho. Nakupin ko dagito yan. Naskan nga rami dagitang aldaw, dagiti trabaho. Ay, talangan ay pan kan Sir Pablo ti oray ka sumangpag kan Sir Bianin tong madamdama. Kanayo na marabyan ni Sir Pablo sumangpag. Ay, nainton ko nagsubang damanan kan Madam Mercy. Uray mo't ni Ivan. At dahil marabyan na dumtang. Katitipan ang ilukat ko, iti daw. Walang ab ko nga anak. Ay, sus. At nanik. Busin at ilukan ni Sir Pablo tayo yan. Inaglukatan na dagos tayo.
Pepita, Sir! awan pa'y matsalugan ni Ivan dito ay. Sir! Di pa'y matsimangpan? Anya? Nila ang karen kan ni Ma'am Mercy da. O, sabalin sa amat tan tinasumok ti Jaske nga ubingan. Wa, sir! Ay, anya nga tanoy bagak tinadlaw ko iti may sa anak da. Sige, Pepita. Sika lang arudan ti manguray kan Ivan. Ay, pagkaturturog akon. Kanabanugak. Wan, sir! Awan pagdanagan niyo! Sa akong timanguray kan pa na! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga Ano channel. ko pa nga minanadlawa dimtang tilugan na. O, sabalin sa amat tan tinasumok ya anak mo. Anya ti kayat mo asawan? Agraira ka naman ti droga dito San Vicente, Mercy. Wen, pudno day pa. Kinapudno na. Ada naduktalan mi nga estudyante mi nga ikot iti marijuana. Anya? Adan report ti principal ti secondary school apang isursurwag iti pulisya. Kasta ka di. Nastraksamot ti drug pusher ti pagadali. Ang sakit ti sa parikot da sir kanan. May papaniti may sang anak da. Saan lang namin sa nasimangkot na agat arak. Kaniti namin san. Saan na may perung kanyak na kiti matana. Nakalablag pasit niya rin. Agpada abisi da Ma'am Mercy kan Sir Pablo. Awan pulos panawan da kada kiti anak da. Kunada. Iyaya kan katulong lang. Tinakitaltal kan na kiti anak da. Manipod mapasit da. Samarin sa amat kan ti aramidan di anak mo, Mercy. Anya ti amok. Kanayon sa amarabian. Itan sala matanala daw. Ha, may takot ti kunak. Saan mo na maasikaso dagiti anak mo? Ne. Apaya sakti pabasulap. Katsika. Ada ka di panawan mo kadakwada. Nga ultimo Domingo. Sanda ka man la amakadwa amapan makimisa. Makumiko magngaro diti negosyo ka. Negosyo. Anyakit nga din. Ha, ada ay kastoy ang kasaliwanwan ti biyag tayo no sa anak nga agsalda tarangan. Diyak man namukan ka pa mo. Anyat sir-serbina anagin awa ti biyag tayo. No sa bali mo ti masumok dagiti anak mo. Kas maestra ken principal ken ina. Sika ko mati mangiwanwan kadakwada. Tasika ti silaw ti pagtaengan ama ko na. Nagkulimak matlaing ang dagiti amok. Nasayat na ngagpaisukan niya ka. Namdanda ni kanayon dapat nga agap. Dagiti matanak na ti kanayo. Nagapuna ang agap-apa da. Takasanumot nga min. Pudnumot nga wan panawon da kadagiti duwang anak da. Tikit tinadlaw ko kini Ivan. Iti na minsan. Saan lang agat arak? Nakalablabasit na kaya mata na. Ay, saan ka makaturo ka? Aywan ka ayam. Nalipatak mo tanay nawangan ni kamutang. Masos makalawas kong ditoy. Sana balik? Awan mat siguro ti parikot iti bugyasa. Nung may gatang iti apuno para iti garden. Awan mat parikot. Nagdamot kay ATM card ko kani kamutaw. Ay, makaturo ka katlagad. Maturo ka kong tamasapak nga green bigat nga gluto. Kan itulod kong tupay ni Madam Mercy, iti pagadalan da. Tadino nga ta tinapanan ni kamutaw. Unak no addan dito'y garden. Awan pa'y mat. Awagak ko ma. Awan matlod ko. Ay, rugyak latan tiyag trabaho. Ang mga no sumangpot kat makita ng awan pa'y naramidak. Addan to manan masauna kanya. Ay, hindi pa. Naikarga ko niti. Washing machine na kita labak. Mabalin ko na panawan. Isublat ko matimang polish iti swelo. Kan, ibakam ko tirag iti salas. Madadim ka na. Ay, sabat lugan ni Sir Pablo na dyan. Ay, inakan kita.
Ipagkasyon na kita karton. Ipan iti botega ijay underground. Siguro. Dagita ti tagila ko ti amo. Ang sumli ako nito ang washing machine. Ituloy ko kit din ti aglaba. Kanya nga tamat ti negosyo da Sir Pablo. Kanya nga tadapit ti kinarkarto na nagtadakal. Kaslamat nga nalakan. Kabailan na nga pagkatong ti may sataw. Awan samot ti aramidan iti balay iti kastinga oras, Pipita. Ay, wan ma'am, nalapas ko mataminan. Okay, awan mat siguro tegtakaw. Awan samat, ma'am. Adamat iyan ni Sir Pablo. Iso aya. Anda na kiti kakatwa na si Mang Patitay. Siguro. Magtatagay da, ito nagpaisaga naman ni Sariti Pulutan. Sakbaya binalunan kayo. Sige, kaduan nakngarod amangan. Nagawid tay teacher akad kadwa ka amangan aldaw. Sinambot na ngamin tinagpa-check up. Masikog ngamin. Ay, kasta ka di, ma'am. O sige, ma'am, mga tayo marutan. Ay, ma'am, anya gayang tinegosyo na Sir Pablo? Sigod realtor. Ngamita, dagitay samot. Dali-dali kan te diversity negosyo na. Ngam dagitay imported. Ay, Apay anadamag mo day Pipita. kuha ngamin, ma'am. Adong ngamin ti nakakarton ng diskargada iti van itay. O mga nuad dadim te nga supply da. Nang runak at masungat ti Paskwa. Ay, unyarod, ma'am. O sige, ma'am. Isagana ko ti pangaldawan tayo. Ay, maglakid din ata, adutin karga kabalot. Huwan nga rod. Amom, numaminsan. Awan balon ti maestra akad kadwak amangan ditoy. Iso nasa isaya at matanay na yunam ti karkarga. Ay, hada, kung dito isamo ti balay dagiti amok. Ang damat pa ikot si ni Ivan. Kananda pa'y sa bali ang kutsi dita. Awan ba't ni Sir Pablo ti ko na tauanan ta Ivan. Kaya't nasa wait. Sana simrag ni Ivan. Anda sa ngailin na nga ta. Ay, kung kahit anda sa ngailin na agkakatao da pa'y. Sino nga tada kita bisita ni Ivan? Simrag akong nagnakatibak daw. Nga tayo tir aramidin da. Ayan, sa balin sama tir aramidin da. Tulbagak na ito yan. Ito yan ti sumrikak. Ay, tinsamat ka yung kwarto ni Ivan da yan da. Kunakla na iti sa alas. Ay, nanak man lang. Ay, ako rin ka. Ang ginayadak man pa yung umasi dati ti redaw ti kwarto ni Ivan. Pasan na. Mano tayo dito eh. Ano, agsubling ti make me. Ay, bukasta. Di ang muna sa anak paisip mga pad. Wow! Naman niya ka tatiramidan ka dito. Straight to heaven mga pards. Ganas! Tritos. To heaven ka na. Meta talaga tiyag po. Riti ba to kakadwa? Ay, ako, rin ka man. Ti-recorder ti cellphone ko. record ko man na kita. Yan ko na na. Puri di ba to? Come on guys! Talaga nagmati tama na. Ay, da. Kasi talaga tararamidan ta. Ano, kung di magpagada apa to. Sige, pantayon. Baliwan tayo tumanan. Mapan tayo sundutan ni Jepar. Saan tayo nga klase? Nalpas. Katma, mapantayon. Ha? At damat dito iti kotse ni mama. Kahit nason. At da dito yun ni Manang Pipita. Na, lumugan kayon. Takasaritak lang ti katulong mi. Sige mo pati. Takas tayo ito ya. Ang mga nunangag na tinagsasaritaan tayo. Nga si Manang Pipita. Ay, sige ay paano nga. Saan yung ulitin na na? Nya? Takas tararamidan nyo. Madadal ti piyag liwiti data. Anya madadal. Nagmayat tupay. Iwan na saya hatawa itid ka da kayo data. Makapal
pada kasi ti salon at yun. Sumardang ka man manang pipita. Tung palam ti kunak. No di mo kahit kagura ka. Anya? Kati pamuspusak ti panang patalaw dakan ka. Mawatam? Ha? Ay, nakapanang wanda Ivan. Naman niya karamidan. Ibagak ka di ka damam nurse day taoy. Nung nagi pulong kaguram ak ni Ivan. No saan kumot nga ipulong? Mamon tumat lang dagiti amok ti raramidan na. Isudan tumat ti manggura kanyak. Ay, anya dito yan. Nagparikuta ka din oras. Saan kung sa pa yan na mapagsusurot ti raramidak? Nya ko na muna niya ti mo na trabawag. Pasensya kan no saan kami anak kaumay, Arlene? Okay lang, Manong. Nagtudumot namin. Medyo rabiin idin sagdang na. Un nga rod. Nakarubat kami pa yun kan kamuto. Ado pa'y matirabi Ha? O sige. Inton rabi ino Sabado langan. Da kayo Ngamin, awis nga awis ni kamuto. Ni Manong Kamuts? Iso ti agaw awis? Wan. Unak no si ka. Saan? Ni kamuto. Ay, kakasanon na maamuan ni Madam Pipita. Ay, abungit laki ti day dyan. Apay mo tapagungtan na kuma. Siyempre pagpaspasyal pa ilaan ni Manong Kamuts iti sa bari. Maawata kon ti kayat mo asawan. Ay awan. Anya kumatiga po ng agungat kat awan mo't relasyon da. Agpaiso nga awan? Kaslang tiyakpat yan. Mamati ka kadi. Oo? No, nakadagdag ka da. Sa ni Manong Kamuts pa iti mga aywan iti balay ni Madam Pipita. Agraman garden na. Tanasingad da nga rod nga agayam. Idi pala adda ijay abroad ni Pipita. Iso ay Siyak ti makaam mo, Arlene. Awan relasyon da kamuto kan Pipita. Ay Ko naktumat. Iso Kalsla agkabsat dalaeng. Madlaw launay nga gusto matay toy. Okay. Jay imbaga ka. Umay kamin to no rabi iti Sabado. Dinto man agpakatuturan ni kamutaw. Nga mas daawak iti kunam nga awan relasyon da. Kat no nagkagat kan nagsingpat ni Manong Kamuts. Nga rod man. Uray medyo lumakayan ni kamutaw. Awan dayta, Manong Kulas. Numero ka no lang dayta. Di napatag kat ti ugali ti may sa tao. Ay, gimas. Madlaw mat kadagiti balikas kan tirada ni Arlene. Iti agsarsarita ka na. Kan nakigtot idi ibagak nga awan relasyon da Pipita kan kamuto. Nakigtot akasla maragsakan. Nupay langana tisan amamati nga. Ay, no agirra daw. Siyak ti mangyaram kan kamuto. Siyak ti agbalin arang tayda kan Arlene no agkapoy-kapoy ni kamutaw. Uray kat kuna na adinan patuluyan ti agrayo kan ni Pipita. Di agaram langan iti sa balay. Ay, nyat orasan. Rabiin ton ngam. Awan matlaangan asumangpat ni kamutaw. Mapanak lang bait ijay kadatataan song. Kuna naman. Ngam. Awan batan. Ay, amangan no naranaan naman ang maburag. Kat nagtatagay daman ang. Apay asyak ti pabasulot. Kat sika, anya ti orasan. Naggapwam, ta italaang ti sangpet mo alaklakayan. Amangan no ada sa bali ang naggapwam. Anya dahi tangay bagbagamit, Mercy. Anya ti amok. At gamitin ko kadagiti business partners ko. Daimbag man, tadaday ta pambar mo. Puto mo tita. Sige, agawaan Pablo, ang mamukan. Anya? Kas itinapunak. At dalang aramidam anasabang. Agalwad ka. Managatap kala unay ako nak. Kaputa inaramid mo ni tinaminsan. Aday ta. Lagi pa manan tinabayagan ana ikupin.
just kick it di. Kasano ita? Rabiin. Dandanit teng na trabi ngam awam pailang ni Ivan. Saan ko nga da makontak ti cellphone na? Bayam ta sumangpet tulat ta. Amo na ti pagawidam na. Kasano na dadakas sa mapasabag na? No adda kas pangarigan. Impadamagan ti polis. Anya? Masandang agsarteng agsupang. Ayan, simrekan ni Sir Pablo iti kwarto da nga agasawa. Ni madam, at tapay lang iti sa alas. Dayal iti cellphone na. Ay, po niya nga tataramida kitaya. At nga tapakainaigan tinaramid da Ivan itay. Iti di na isasangpot aging ka ita. Masit kak man laman ni Madam Merced. Damagak mo kayat na nga itimplake di gatas wano ka pa. Ma'am, saan ka diya? Makaistorbo ka na kayaw? Amangan no kaya tiyutag kape, wano agatas, ma'am. Ay, pasensyakan, Pipita. Amo ka madisdisturbo ka no kasi nga aga pa kami. Nang runa no kastoy rapiin. Okay lang kanya, ma'am. Parikot ko nga ni Ivan, Pipita. Anya ti oras nga mawan pa ilaan. Simangpot mo dito yung daw, ma'am. Anya? Nasangpot ak ida dito eh. Asino ti kakadwana? Ay, anya nga ti bakak. Saan ko akayat ti olbo da tao, Pipita? Ibagam ko makanya. Madam, saan ka narwa magululbot? Ita ipay nga minapampanunutok mo. Ibagak kada kayo dito yung saan? Anya ti kayat mo asawan? Simbangpot nga min dito, ida Ivan. Yung naputod mo, tinay-record ka. Sige. Daggak man, Pipita. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga Sa tanan. pulam ti anak ta, Pablo. Nyati ko na mercy. Agar aramat ni Ivan iti sabo, wano maiparit nga agas. Nalawag ti dandanisan amang nag-asaritaan da iti kwarto na kadag iti barkada na nga in-record ni Pipita iti cellphone na. Oh, saan? Nagunay kan, mapantay ti police station. Uwan. Diyos ko, saan mo ko mga ipalubos nga dadakas ang mapasabak iti anak ko? Awan. Sayang ti plano mi apapananken kamo to iti rabi eh. Saan kun ana oray iti balay dakin ni Pipita. Ay, isti balay ni Pipita. Anya nga tanga oras asim mangpet. Adday ta. Asideg akon iti balay ni Pipita. Adda nga tapay ni kamuto dita. Uno. Napanin iti karteng. Ang nagsapapaymat. Kamutaw! Naa. Awan mat dito'y balay ni Pipita. Wano nagawid iti balay da itay anasapa. Apay alangan ti mariribukan manong kulas. Ay kwa, Arlene. Sapsapulak nga rod ni kamuto. Anya? Hindi pala rabi sapsapulak. Tada nga rod nagtulagan mi amang pasyarten ka. Anya? Pasyaran da? Wen, ngum saan kun ana oray iti balay ni Pipita? Anya? Isuasan kami anatuloy amang harana kumakin ka. Haranaan da kuma iti rabi eh? Kumaa. Wow, sana all. Ang saanin nga uso ti harana manong kulas? Oray man, basta umay kami kuma. Ngum saan kumatan na oray, iso nagawid ako na. Kat ita, awan pa'y laang, wino, saan mo pa'y nakita? Un nga raw, Madang samot cellphone mo. Awagam wino, i-text mo. dahita nga rod ti may sapay apari ko, tawan load ko. Isus, nalakalaan ti remedyo na tapno maadaan ka iti load. Anya? Isaldam ta cellphone mo tapno da pag-load mo. Anya?
Sapay la kumatasong batan nak ni Pipita. Hello, Kulas! Tarbangon mo matutundin mawag. Ay, isinapsapan ko na kumang. Ay, adda nga mindakkel aparikot dito, Pipita. Anya, parikot na ita. Mi singin action ni Kamuto. Anya, kasama rin na, Kulas. Kastoy na, Pipita. Denggam, taipoon ko nga iruge. San ko man ngam mo? Mayang padasag nga awagan. Man, bareng si katisong batan na. Sa dinong arod nga ay tinagturugan na iti rabi ay. Saan ko ngarod ngam mo? No naturog ditoy, sana sa panapan ni Jebalay ta, unuan niya. Kuan mo't dito'y garden. Impagarog ko no nasapa nga imay ditoy. Nga lang arudan. Namakontak ko, yawag kun ka. Man, Pipita, madanagan at talaga ni tigayam ko. Ang mga no kinidnap na ko na. Sino nga tinanggidnap ko makinkwana? Ay, saan mo't siguro Kulas? Ano saan? Ang mga no pinikot na ko na kumakam. Sino kumamot tinagpikot kinkwana? Yan, tila ibagbagamon, Kulas. Madanagan ak nga rod. Ano? Nga tayo? Nga ramusan ta? Anya? Alakas tan! Takuntakak man ni Kamuto! Saan ko mapuntak ni Kamuto? Anya nga tangagpaisot na pasamak kan ko, ana? Nakabaso lang agpaisot kada Kamuto. Nawan iti panunot ko tinangawag kada kwada. Saan ko nga intuloy ti awag ko iti rabi ay nakababay na makasingak ti ko na. Masapsapa da pa yung arot nagriring no sumalog na iti garden na. Sa dinon nga ay tinapanan na. Anyat na pasamak kan ko nga. Sakit ada parikot iti anak dagiti amo. Saan damat nga mo tiyan na. Sapay lang kumaat na masarakan mat da sir ti anak da. Ay, dispinsarin na planan ni Ivan. Masapor nga ibaga kadagiti naganakan ko na. Tinakita nga raramidan na kadagiti gagayim na. Tano sana masigod na yan. Isos, agbalin na drag adik ka. Madadala man pinsan dimbiyak na. Saan yung matakadwa ni Ivan na simbangpot, ma'am? Saan may nasarakan? Napan kami pa yan kadagiti ammo may abarkada wino gagayam na. Iso aparbangon ang hindi makaawit kaming kinisan mo. Saan da kan asin nga, taammo may anabanog kamat kadagiti trabaho dito'y balay. Sorry, madam. Saan kayo mat ka na naputa na simbangpot? Alaunan samot nga minan, iti parbangon iti naalak turog ko. Inururay kayo nga men. Ay, pasensya ka, Pipita. Ewan na nyaman na, ma'am. Sa dino nga tangay, tinapnapanan ni Ivan. Saan ko nga ron nga mo? Amang ano natukhang ko na kumangam. Napayang ba't nga wanday tagsipod sa balang at ti presidente tayo tayo Pilipinas. Anya? Ay, Jesus, Pipita. Saan ka kumangag sarita iti kasta? Sana bali, ma'am. Nai-report yung matan ka dagiti pulis. Ganituloy tayo abirugan ayon ton madamdama. Uwan, Pipita. Saan nagpailaan nga sumrag? Nanyangatan lang paisaw. Itakadilangan ang pasana ati kasoy, madam? Saan? Saan milaang amay kaskaso unay? Ta busy kami kiniser mo. Among ba ti kaadon ti trabaho ti teacher? Nangruna ka jak. Kawan na kita da seminar ko. Itipay adayo. Day talanga. Kalpasan na. Busy mat ni Pablo iti negosyo na. Day tanga. Naimbaglaangan ta nasiksingpet labas iti adi na babae. Day tamat tirigat na numaminsan no nakurang ti panawan tayo kadagiti ubeng no anak. Husto ka, Pipita. At luna ka. Ada nagkurangan mi kadagiti anak mi. Intalag milatan kadagiti katulong. Sige, yun na nayo pa ilang, ma'am. Italag tayo iti apo na ito. Di namat nga tabaybayan, di anak yaw. Salbag day akamuto na may saan nagsakit day. Masuron nga ta kanyak. Gapo iti panangkan kancyaw ko kenkwana. Pagimbagan namot ti kas jengar aramida. Bareng makaaram kan makaasawa meten. Kagura nakit din. Ay,
Makamu man lang iti biyag na no kagura na. Basta nadalos ti konsensyak. Tulong kumakinkwa na ti aramida. Nay, agawid kan samutin iti balay da angkel mo bintaw. Uwan manong, mapana kagluton, ta uston to no, agawid da manipod iti garden. Naggagat ka talaga. Masapol at tulungak da angkel, kabayatan nga awan pa'y trabaho manong. Naggasatgit din ti makasawakin ka. Kan nasingpot ka ba'y. Uray nakaturpos ka ni ti kuleyo, kahit mo pa'y lang ti umay ti garden. Awan matdakas na, ta isumat ti dimmakkalak ti kastoy at trabaho. Ngam, naidumduma ka, Arlene. Dagiti daduma akasken ka. Saan mo idan amay baon iti gardenan? Sana kasta manong. Aywan kayan, agmay may saka mo dito garden. Wen, ading. Apa saan mo akadwa ni manong kamuto? Ha? Ay, kailiw mo ka din ni kamuto? Saan matakas jay? Awan pa'y matakadwa maging gaita. Day, tangarot ti parikot. Taging gaita. Saan ko pa'y nga mo ti ayan na? Aniya? Iti kapiyaw saan? Agya man nagpipita. Ini sumlat na dita. Uwan saan? Namin ano ka di anatiliwam nga adda kakadwa ni Ivan nga imay ditoy. Kaminsan lang, saan? Jak pulos nam namaan akas jay ti aramiden na. Ngam no dito yung malada wa sumangpot. Madlaw ko kasla na kainaw, kan kasla na partat. Saan mo't nga iso ti katara? Tilokon. Pagad-adalan ngam sabali ti aramiden na. Sir, Makaraman kanyak tiloko no makitak. Sige. Panawan na kundi ti pipita. Siya kundi mang sumbat iti telepono. uwan saan? Sinabagan. Wen, sarhento. Sige, bye. Oh, ni Mercy. Pipita! Sir, Sumaruno kayo kan mam mo na makariing, wen. sir? Umuna akon. Makabil ko ti sinalbag ijay. Sino, sir? Ti Ivan, at nakano ijay presinto. Anya? Adya tinapasabak pipita. Saan ko nga mo, ma'am? Basta imbaga ni sir, ano makaring kayo? Ibaga ka sumaruno tayo di police station, taday dyan ni Ivan. Diyos ko, anya nga tanti na aramid ni Ivan tat tinilihon dagiti pulis. Saan ko nga mo, madam? Ngala, agbati kan dito'y balay. Tasaklat tanti mang surot kan Pablo J. Presinto. Wan, ma'am? Sige, pipita. Wan, ma'am? Ay, ma'am, mapit lang! Apay, pipita. Di na kong singaan. Noon niya dahi ta. Intong sumangpita kaon. Ni ma'am, nakapadyama lang. Ma'am! Kasta kayo namatan! Nakapadyama kayo lang! Pipita dahi ito yung mauawag. Sumbata ka dagos. Hello, Pipita. Kumusta kan? Ay, kulas! Sorry Hindi tala makawag Okay lang. Wanya, nakontak mo ka din ni Kamuto? Saan nga ro? Di sa maganagan na kon. Sapa yan na pakariribukan mi dito eh. Napanan na nga rudan. Ano, anya nga tanti napasama kan Kamuto? Sawaran dito bugyasan. Sige, isot aramidak no madamdama. Sige, kadamdamot parikot mi dito eh. At naparikot na giti amok ko nakukuma. Apay, anya ti parikot yun dita. Di may sanak na giti amok ka. At naka na yung presinto. Anya? Kulas! So, sinamay lang kumatibag ka mo abang sabol ka ni kamuto dita. Sige. Mapanak tuwag damag kada ama istong. Ta isot ko na papanan na idi malam. Kasta ka day? Wen, saan mo na pagdanagan ni Kamuto? Sige nga Rod. Kasta day. Rumor kaming sakit na giti amok. Bye! Sige nga Rod. Bye! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV da tayo, ani Super Pipita. Yawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti tayo nga Kasano channel. dahi to yan, Pablo? Madrag test ka no ni Ivan, tamaata pa nakadroga.
Oh, anyakat ti nakasumsumukan na iti dayta. Dayto yung tibunga ti panagkurang ta iti oras kada kwada gagkapsa. Angem, sinalpag. Apeng anak ko pa iti may sa biktima. Oh, napaulimag ka, Pablo. Anya ka diti pampanunutan. Angem, adda ka di pa'y maaramidak. Apay, asaan ka amatimtimag, Pablo? Anya ko matibaga ka. Nunas ka na marihab ni Ivan, di iso ti mapasamak. Asino nga tada iti umawawag? Asino ta umawawag? Apay, ati mo bata. Mabit lang. Hello? Asino da ito'y? Anya arason na pangtaan na kita? Anya? Asino day chay? Nasken ka no abagbaga ti anak ta. No agbidot ka no iti ibaga na kadagiti polis, patayon da. Anya? Anya ti kapuna, patayon da. Dayjay lakit ni ata o ti pangalalaan da Ivan iti maipari ta droga, Mercy. Anya? Oh! Hello, Kulas! Pita, amukon ti kapuna asaan ta makontak ti kamuto. Abay, yanit na pasama kan ko na. Nabartag ta kano kan istong iti rabi eh. Anya? Kasangay kano gayam ti anak ni istong. Kat ti silpon ni kamuto, natnag iti rekasyon. Ay, buwana na. Awanan at talaga. Naimbag ko man, no, silpon lang, tinatnag. Kat karaman mat ni kamuto. Anya? Kinapudno na. Kadapay dungir iti muging na. Jesus, kasanuaro daytan. Masapalag pa-check up ha. Nagpa-x-ray. Ang kano ijay ili, matang iti silpon na. Kung saanan kanong agpa-doktor. Dayta, palatibag baga. Awan na sayat, may pa iti arak. Doon nalabas. O sige, Kulas. Uray ka ng diawag ni Kamutaw. Sige, bye. Bye, Pipita. Ay, yan. Apaw niya lakit din na yan ni Kamutaw. Naman pa nagparot na kitikas dyan. At nga taparikot na. Kumusta, Manong Kulas? Ay, si kamot gayam ading Arlene. Ay, Madam Gayam. Unay tamadaman. Isumot. Ay, kastoy lata Kat ni Manong Kamutong, kumusta matan? Nagkita ngayon? Tanpay. Mapanak pa'y ijay balay ni Pipita. Bareng no simmang petan Apay, napanan na. Nagudong ka no, tamapan gumatang iti cellphone na. Anya? Ken agas ka no, jay dungir na. Natnag ka no, iti kanal apagay ayusan ti danom, manipod ijay karayan, apangaw-awidan da iti pagpadanom dagiti garden. Ay sus, apay anak-nak. Nagiinom da ka no, ijay balay damang istong, ta nag-birthday jay anak na. Natnag ka no, iti agawi doon. At doon sa nakaitupaan ti rupa na. Kasi man. Agraman silpon na, naglangoy. Anya? Ni ma'am, saan niyo matakadwa ni Ivan? Talaga asaan mi akadwa, Pipita? Nakabalod ka day? Naibalot ngam saan nga ijay presinto. Sa tinungarot, ma'am? Ijay rehab center. Alam? Positibo iti maiparit a droga iti naiwayat a drug test kan kuana. Ay, talagang agar-aramat nga rin iti may parit na droga. Gusto pa na di atap ko. Nasaysaya atla siguro nga ijay ti pakaypupukan na. Barang no agnakan. Wala, ma'am. Nakababain, Pipita. Ma'am. Makuna nga anak ti maestra. Ngam drug addict matgayam. May 20 kapiyo, sir. Edi sumlatan dita, Pipita. Wen, sir. Namin ano ka di anatiliwam nga adda kakadwa ni Ivan nga imay dito Naminsan lang, sir. Jak pulos ni namnam akas jay ti aramiden ti loko. Ay, sir. Anya ka diti, parikot. Amom ka di nagpositibo iti maiparit a droga ni Ivan. Iti naiwayat a drug test kan kwa na. Wen, naibaga ni Ma'am Mercy day ta kanyak.
Angam saan mi akayat ang mabalod. Iso ang nagdesisyon kami na marihab. Sigun mo't lang iti singasing dagiti autoridad. Muna, ikasano na ibarkada mo't nga na eh. Kabilak la kumaitay kat. Angam binaybayak man laangan. Oh, napaybayan ngamin ni Mercy dagiti anak ni Pipita. At nakababain. Maestra, adda anak na drug addict. Saan lang asyak ti pangidas alam iti basol kunakmanan si ka Pablo. Adamot basol mo. Anya? Taytan ti kunak. Gapo iti ayat mo agpawak nang iti husto. Pulos nga awanan panawon mo kadagiti anak mo. Agpahay ka tayo amin, ti pa nagsalsalukag ko, Mercy. Nagadukit di. Sigakit niya. Kung nagnagsarden ka na mangisoro, Taiwan ang dagiti anak ta. Total, dakkel ti biro ko ngam saan mo matagayat. Katsika. Anya mo ti inararamid mo kan araramidam. No sumagpat ka, maturog ka adagos. Awan madla ang oras mo kadagiti anak mo. Nga uray Domingo no, inawagan da ka. Mapankan, ultimo makimisa awanin panawan mo. Kasi tinakunak para iti masakbayan dagiti tuwang anak ta na ito ang panagsakripisyo, Mercy. Para iti pamilya tayo, iti panagsalsalukan ko. Pipita daw ito yung mauawag. Sung batak adagos. Hello, Pipita. Musta kan? Kulas, sorry ah. Itaman lang makawag ako. Okay lang. Kat, kumusta ti anak ti amom? Nasarakan dan? Wan! Tati ka po na, no? Paya sa anak ka nakaawag manankan ka. Nawan parikot. Harikot namin nagiti amok ti anak da, lalaki. Anya ti madamagan ngagpaisaw. Imparihat ka na, positibo mat kami na di may pari na droga. Ay, saus. Naimbag man tasan na natukhang. Ay, ang damay lang ang tatukha ka bagon ko na. Alangan no kastat na pasamak kan kwa na. Ayunan niya. Sa balimot gaya mo ti presidente. Wan nga ron. Ay, naimbag ano, nasayat mo't lat titrato dagiti amam kan ka. Idinto ta, nagadugayang parikot da. Awan mat parikot iti trato da kanya, kulas. Oh, di ka mo tao kumusan? Padasam tong awagan ah. At dahi balay mo, nakagatang mata ni ti cellphone na. Ay, naklukaw na. Mayroon ka din nakawagan nga eh. Mabain siguro ah. Nanyakmot ka ba ina? Ang alangan nga ron. Sakti bang awag kan kwa na, ano kas na? Bye. Bye, Pipita. Ay, madanagan launay ni Pipita kan kamuto. Kan uray ni Arlene. Nariknak amasip nan launay kan kamuto. Ay, saus, nagkasatan. Lo ababa iti masaknan kan kwa na. Ngaman niya ngay serbina day ta. Notok mamatilo ko akamuto. Hello, Manong Kulas. Agmay may sakapay matlang dito garden nyo. Saan mo pa'y matakaduan ni Manong Kamuto? Wen, mabain sapay lang arumarga po iti dungir iti rupa na. Pagbainan na ko ma. Talagamot akas na tibiyang no may pasubong. Bilibak mo talaga ah. Iti? Masaknan ka talaga kan kamuto. Naggasat kit din. Umapal ka kadi? Wen, anya ko mati serbina day takat adan asawak. Tan kan ama baling nga armad. Ala, noon nga lat ibagbagamon manong. Pudnumat. Noan pala siguro ti asawak. May saak ka dagiti nagaram kan ka. Anya? Angam ti dakas na. Di ko marumbang amangaram kan ka katok mamat. Awan serbi na abaraw. Asino kumamat day ta Manong Kulas? Asino kumapay? Dini ka mo utaw. Anya? Basol mo amin daytoy Pablo. Ne, api asak manan. Talagamot. Impamaysam ti imatang mo iti negosyo. Ngam nabaybay am ti pagrebengam nga ama. Sikakit ti ah. Sikati silaw ti pagtangan. Pagrebengam nga iwanwan dagiti anak mo iti umno ada na. Awan pa'y sarasarbim. May saka pa'y mat nga ron ang maestra. Awan basol ko. Binagbagaak. Ang amapay, siya klaagay ah. Salbag kit di. Ita, narihab ti anak ta ni Ivan. Di so?
Nasaysaya at pa tapno awan buong ti ulo. Kasladyak kabaalan amay sinawin no may yadayuda nagta. Anyakit nga Ruden? Sika ano kayat mo ti agna ti jarihab? Anya? Sasawa man. Kasjay lang arudan tinapasamat ka na Ivan. Maalam pa'y lang ti agsaw ti kasta. Hoston! Hoston! Kababain pa yan. Anyalat makura na ti tao. Anak ti maestra, narihab, drug addict. Saklag aya! Uray sika! Liblib yandan ita tiliklikudam. Awan serbi ti kinabaknang mo. Tadrag adik ti anak mo. Ruwalak dito mama. Papa. Ay, tati ka nabam. Anya ka di Pablo. Kastoy lang arudan ti nagbanagan ti anak ta. Yan ka di nga adot kurta tayo. Usarin nyo nga arot ta. Anya? Saan ko agad tagpayak dito papa, mama? Eyo, saan ka basta makarwar dito oy? Ilaang pa nakarehab mo ti pagtungpalam. Nagasat ka titi. Tawanin ti tukhang ako nata. Kat saan ka natukhang? Mama. Amang anok pinatay dakan wino imbalod dakan. Imbis adito'y rehab ti nakayagam. Anya? Inisit namin day dya katulong. Iso tinangirubo kanyak. Saan ka agpabasol anak? Tinangirubukan ka ti maditer aramidan na. Kat masapol nga agbalbaliw ka. Tapno saan amadadaal amamimpinsan ti biyag mo. Tawan, namawan pa lang damang mercy ken Sir Pablo. Kita man lang agpaiso ti biyag. Agasam. Nasaliwan-wan ti biyag na. Ngam, broken na family dan samat. Kat parikot na pa iti anak na. Magkaamin kasapulan dan. Na masino ti pangipagaraw. Nga kastagayang ti parikot iti pamilya na. Nagbaliki ta. Nga may ti biyang ti panagpamilya. Napaita nang iturong kadagiti anak ta iti husto adana. Nagkunit ti landline. Ay, nanabit nga isudat ti umawag. Ay. Hello? Ay. Ni Sir Pablo, ti masapalyaw. Ay, awan da, sir. Napanday niya rehab center. Katawa. Abay nga katawa ka? Anyat ka na? Ni Sir Pablo? Drug dealer? Ako na ka. Sino ka? Hello? Hey! Ay, imbabanan. Ay. Anya din dyan yung bagati-color. May sa drug dealer ni Sir Pablo? Sus. Nya dyan pa ko nana. Kanabon ka no ni Sir Pablo. Di pa nagbalin dyan anak na adik. Kaputa drug dealer. Ay, anyan na gitoy. Puno nga ta, timbagada dyan yung mawag. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ala, manong ko, aldawan. Nay, madam, si kamot gayam. Di ka pala naglinong kan nagsardang ang trabaho. Ay, sobra na ita nagagat. Kasapulan, ading. Kat, kumusta ni manong kamuto? Siksi ka pa lang matiada dito yung garden nyo. Ay kwa, imay itay ni kamoto. Ngam, nag-awid mo't laang. Aya? Mailiw ka kan kwa na, ya? Saan matkit di? Dumlawak lang amin. Tasaan ko maranaan dito yung garden. Sigod-sigod kat adalat ta dito eh. Amok man iti day kaya tao. Makapay kawang amin. Tatunggal lumabasak dito eh. Mapanak iti garden dangkal kat adalat ta. Hinton malam, adda day jay. Ang mga nun, nagluton day jay ti pangaldawan may. Sige nga ron manong. Labsan kan dito eh. Sige ading maestra. Ha? Imposible ngawan pa naggusto na kan kamoto. Apay asang kadakamat na. Kan masak nan launay iti kayam ko. Apay adi ka matibimag, Mercy. Manipo di rehab center saan ka na nagsasao.
Ne, agbaningrot ket din. Anya nga ti kayat mo. Agpagdaakat. Abda dita ti parikot. Naska na sangwan. Aklunan ta nga agpada ta nagkamtod. Dakdakkel ti basol mo. Ngamin, impampamaysan ti panahon mo iti negosyo. Anyakat nga Ruden. Pulos ngawan oras mo kadagiti duangan nagta. Aklunan nga damat nagkurangam. Anya nga ron ti mabalin kat isumat na itati profesyon ko. Kunak nga ijayin pag isursurwag ti pagadalan ta. Ngam saan mo akayat? Natural. Kaya't kumat ang eksklusibo a pagadalan ti pagadalan da. Ngaman niya tinapasamak. Aklunam ka din, akurang ti panawon ta kadakwata. Tad-ada-ada giti katulong ti nakakaam mo kadakwata. Boston! Uray anya pa'y ti sasawan ta sa ana na may sublipay. Ada umawawag iti cellphone ko. Sumata mo kat ne. Makarangrang. Nagpigsapay magkaroon ti rington na. Nigaya Pipita. Hello, Pipita. Ma'am! Nasayaan mo, pawid kayo. Daka di parikot, Pipita. Ma'am! Namin! At namang sapsapor ka ni sir. Anya? Sino da? Pulis mo't, ma'am. Pulis? Anya tiga puna asapulan dagiti pulis ni sir mo. Yakmat mo, ma'am. Anya ka no, Mercy? Ada ka no agur uray a pulis ken kay balay. Anya? Ay! Kuha. Lading hitak Mercy, dear. Awad, Pipita. Sige, urayan da kamin. Bye. Apay akastoy tinagtungpalan ti amin. Anya ka diti mapaspasamak ken ka, Pablo. Tanda ni ako na itugtog iti windshield ti lugan. Mercy, dear. Please forgive me. Saan ka abawatan? Ala, agawin tan. Ipagatukin ka ti amin no makasangpet ta ije balay. Talaga saan na nagsuble? Mapanakit di ije balay ni Pipita. Ang mga no nagluto tayo jayan. Mabisinak matang. Anya ka di talaga tinapasamakin kamuto. Dandan ni saan nan akayat ti umay ditoy. Agigyan latan iti balay ni Pipita. Mabain ka day, itinapasamakin kwa na. Apayan nga ta. Saan nagtata pumanaw na kiti pulis? Urayan na ka no asumangpot na sir kan, ma'am. Kas makitak dito sa raming kitawa. Saan lagi kaya pumanaw na kita iti sangot ti balay ta, sir? Di damat nga ruti, baka ano niya ti kakaharap na. Tanda nga ta pa kayo naigan, iti napasamak ka niya, ma'am. Di ka da kita pulis. Awagak man langan, Nicolas. Wan kayo. Di nagpainawagan ni Kamuto, ah. Sarge. Kuna Nicolas ang nakagatangan iti cellphone na. Naimbag man ta nakawag ka, Pipita. Kumusta kan? Kunak no nalipatan na kami, tadan sa bali agayem mo anasarakam dita. Mariribukan kami ngamin nita. Apay? Amo, nakatuwa ang pulis dito. Urayan na nagiti amo ka makasangpay. Pulis? Wan, saan na pumanaw? Urayan na sumangpot nagiti amo. Apay ngamin? Ay, kwa, tsaka mo, bakit di ka mo daw? Mabigla nga. At ang nagiti amo. Apay? Anya ti kadadagiti pulis dita? Ada ka di dakas ang napasamak? Tsak narot amo. Mga nagpeso din pagkatimawag itay. Anya ti imbaga na? Apay nga da pulis dita, ako nam. May isa ka na drug dealer di amo. Anya? Aglaklako iti agas ti amam. Apay kumatiliwan da kat saan matadakas ti aglako iti agas. Eh, pag kumaano legal nga agas ngam saan mat, may parit niya agas, kulas. Anya? May parit nga agas ti. Bibita! Na? Nitapnan. Jesus! Anya ka no? May sa drug dealer ti amo ni Pipita?
Aglakla ko iti may parit nga agas. Tudas nila. Kamu tao? Unak no saan mo akayat ti agparang kadagiti tao? Pagkunamag. Takas lamasin sinit ti kutit mo numapan kay di garden. Nasakit nga ro ti ulo. Sus! Nagbayag mo't tanday ta ang hover mo? Anya hangover mo, ngibagbagamot. Ayun gayam. Adda mailiw kan ka. Tadi na kan makitkita iti garden. Sino man nanday ta mailiw ako naman? Kitay agkras kan ka maestra Ay sus, kalukwan man nanday ta. Ha? Agit dasar kakitin ta mangantan. Bisin mo la day ta. Anya nga nakadagda kayo, ma'am. Itay pa nga guro-oray na kita, pulis. Nagulo ti panunot ko, Pipita. Saan nga ibaga kanyak ni Pablo? No, anya ti kapo nga adda dagiti pulis dito'y anang uray kan ko ana. Kumusta kayo ni Ivan, madam? Di man kadwa si Mang Pad. Ay, nakabaso lang pa kiti. Awan basol mo. Namusak din nakadoktor literaramidan na, ma'am. Saan, Pipita? Uray saan mo anay baga kada kami dayta. Maduktalan a maduktalan. Tanatiliwan da idang agpapat session. Ma'am. Ay, Ma'am, di manawin na kiti pulis. uwad, mabiit lang, Pipita. Damagag ken Pablo na anya tinapasapa. Aking gaita, mas tawag pailaan. Anya dito. Matamdaman ti panagsarita ta, Mercy. Sige, Goyog, ipanyunday ta. Pablo. Sige, sumrektan di ta balay, Mercy. At ay bagakkan ka. Napatag unay. Oray kas ano. Awanan dito balay dagiti karton. Sige, umay ka. Pay anaaramid mo da ito'y. Naglaklako ka iti may parit nga agas. Ita, may isa kadagiti anak mo ti biktima. Dakdakkel ngam ti bagit ti babawik, Mercy. Anyan da ito'y anaaramid mo. Alam, sana bale. Isa din ko na mamimpinsan. Nupay amok ka na risko. Aramidak. Nakaikadeng ako. Anyaman da itat. Ibutaktak ko amin akamang ti grupo tapno makerasan dagiti agiwar-waras iti may parit nga agas. Kasanoon kat karaman ka. Saan ka nagdalag? No siyak ti may butaktak patsya ka lumagan ti basol ko. Kan amangan no sa nagtupay nga ta na may darong. Ay, kababain pa'y kan ka, Pipita. Apay kit din, ma'am. Agasem da ita. Adagayam lauk na akalukuan tinegosyo ni Pablo. Itala ang anamwak. No pa'y nabiit pa'y anakikadwa kadagiti drug dealer. Kastagayam, ma'am. Kati pagbain aklaunay, may saak a maestra. May saak a head teacher. Ngam bukod ko nga anak. Yak na iturong iti husto adana. San pa ananado ti amin, ma'am? Talaga akas ta tibiyag. Natural ti panagbidot ti tao. Ang damat lang tatay makon ko na asilid. Ti kinaimbag iti puso tayo. Nagimbag ka na katulong, Pipita. Ay kuma, agbayag ka kada kami. Uray na yunak pa iti sweldo. Ay, sige, madam. Panunutok pa dita. Saan mo ta narinig katapag saritaan dita? Ay, gaya ma, ada malagip ko. Anya dita, ma'am? Let passer kamot saan ka di. Apay ka di, ma'am? Ag maternity leave ti may sa maestrami. Abag ano kayat mo ti ag substitute? Anya? Mangalak iti may sapay akadwam dito'y balay. Uray agluto laang ti aramidam. Tanay mas ngamin ti panaglutlutong, Pipita. Ay, suray! Hello ka mo tao? Kumusta kan? Ay, Sophia, talaga makaawa ka. Ay, anya nga minayati na pasamag kan ka, kamo tao. Ako man ang pagsalitaan na ita, Pipita. Saan kang nagdarag? Manipod ita. Saan ko natalyawan ti ara? Hehe! Agpaisaw! When, promise, cross my heart. Cross my heart. Unay daytan. Talagamat nga mingawan maitid na nasayat di taarak. Nang runay ti salunat. Wan gayam. Agawid ako di tabugyasan. Sumangpad kan? Wan,
ka mo daw. Ngam, talungal daw lang. Bakasyon. Bali, agpipiknik tayong tunog bakasyon ha ka? Talungal daw? Wan! Apay? Ibagakditan at daakditan. Itulod ko pa yung amin ni Ma'am Mercy, di pagadalan da. O sige ka mo tao, bye! Tuday tanti bagbagak kayem. Kulas. Papagayam. Padaanan ti sumaruno ang mapasamak. Kulas bung ka talaga. Ay, no siyak ti si kakamuto. Armumkit din ni Arlene. Ang mala. Urayan tati sa sangpat ni Pipita. Daputa naging pagkaunay, Pipita. Nga uray ko na mamay sakala ang akatulong ama ko na. Ado, tinaishare mo nga atal wino kapanunutan kada kami kiniser mo. Nakaragsakak na tati mga share iti adda nga amok, madam. Manang Pipita. Gyaman nak. Ay, man! Dayawan ka unay iti panangisakit mo kanyat. Oray, binutbutong kay di. Imbagamlat ta kada mama. Ti may papaniti na doktalam. Kapo, tasan ko akaya ta may gumon kay ti may parit nga agas. Katagyaman akmat, na nakarwar ka ni ti rehab. Kuma, saan mo nasubyan day? Wan manang. Promise. Agsubli ka kuma. Wan? Anya kan sa? Basta agsing-singpot kan wan. Ipasnak mo ti aganal, at nagbalin kan to nga engineer. Wan manang Pipita. Dayawat launay ni Pipita. Lumabalin la kuma saanan apumanaw kada tayo, Pablo. Kuma, ang barang no ag-extend to iti kontrata na kada tayo. May saa ka, maestra. Ngam aduti saan ko ana panunot. Anila ang Pipita tinakangagag iti dayjay abalikas. Mercy. Kanuray si ka, Pablo. Kuma, sumagipsip iti panunot mo dagiti naibagana. Awan ser-serbi ti ado apira no saan ana urnos ti pamilya. Ako nagdayta. Saan lagayam akinabak ng ti kasapulan ti tao? Uray adot kwartam, no kawaw mati kararuam kadagiti na imbagapanag, nang runa iti sao ti Diyos. Nakurang tiragsak mo iti teto yabiyag. Sana bale, we're almost there. Ikarik, saan ko nasobyan ti madiada na ti biyag sinurot ko, Mercy. Gusto ka. Nakasukat kayon, Papa? Ah, Nakarili kami ganading. Mapantayan makimisa. Mala daw tayon. Ay, mapantayon Nakaredy kami matan kan papayo. yeah, we're almost there. Ditaan dadaye miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.